Hello bayarok, jotono no lam sogani blog te jotono no sari kaham tinongkha 20 December 2025 inke every Saturday Sunday o noro Khumulwng park o water fountain o tui program go rjamung abo female khoroksa tongo male khoroksa tongo daily no rjablayo inke aro no angbo tini invite manjak inke rjabingani bagai iko ready ang baijak tini tiprasa kan mung ba abo rang tang rok kaninya kha inke khorang to ham ya hai pano hanyo kisa misa hai ke bu sapi dong na nango inke abonani loge bai tabuk thanglai nyai soita program tabuk 5:30 ta tamui dongo ko angke tini inke asal mo tak thanglai sinai itu kono hospital na ngai staff kisana nai inke asal Paitha park sering sro mongjak pura borok kere asok dan soro kumbudik batu nahandi maisingni saijung hugni gairing go subano nai singtang marbole abo satra mongono goi haigani breno ora chamu mas male aro rajab baya ko bayi tuijilik kisa naikha hinke nogo
Phaile gabani agolo boi hingke to songkhor bayako jongke kisa naikangan phaiga hingke tabo dress rok change khaibai kisa rest khainai hingke maimi songnai hingke khana bahanyote samung kobangma ke abono rest khaigana alu kotal basa bai dera dalo butui khaimani motommani pura jibong soka ang hingke tongma hai berma butui rok hingke thokjago markheno kete basa alu kotal hingko bukur trot ke khugui ma pai ke bose thokno hingke songai tango leng malang sab khai te control khai mali ya mayok khai mani odek sai pe kha iko yang odek te control khai mali ya tok tu bai alu hingke bayarok tini ni video no te pholok liya tini chini muyang kha tokti bai alu mungsa alu bai denta butui mungsa hingke abono nongo jotono hambai paithak jora loge ruwi nai tongma bagui tabo khe denta bai alu butui nagana hingke jotono no hor kaham.